nga gipakuha sa iyang mga anak kay magbalik na sila sa iyahang bana bisag naanay kalain naanay laing babae iya pang dawaton kay tungod kay wala na daw ang mga in-laws so Yan, katangahan na maglain dyan. so mo na inom na unsa na true love. Dili Ate Will, katangahan dyan. Yes no kay ug miingon ta nga kuan kanang true love murag gibati nimo nga murag ay sakto tanga no nga bisa og ako dili na jud ko once nga nibiya ka sa ako di na ka mo balik. Okay ra kung walay kuan, walay gika-live-in dyan man, di ba? Pangit. Yes. So unta no sa atong letter sender karon katuon tang pag primero pa ninyong mga disagreement sa imong asawa bahin sa imong inlo dapat inyong giistoryahan. No kanang clear gyud mga ka-feelings no kanang effective and clear communication. So kanang nagi-unod ang inyong panag-istoryahan sa magtiayon about sa problem o about sa mga problema nga inyong nasinati. So kay mo magkaiday the best nga pamaaging ang atong mga problema istoryahan kay aron masulbad. Pero ipaagi na hinuon og kanang buod-buod or unsa pay nga na Ate Flor kanang pasug-o magbuhat na hinuon og di maayo para mo samot og kalagot ang imong asawa. So kinsa may asawa nga malipay nga pulihan ka or dungagan ka. Wag giganahan na Ate Will. Yes. So lisod kaayo ang kuano, lisod kaayo ang sitwasyon kung panahon nga magkabangi ang magtiayon and then moadto dayon ka mo dangop dayon kaglain nga kuano, lain na dayon nga pamaagi or mangita na kaglaing babae kay kapuli nimo kay wa ka ganahi sa imong asawa. So dili man ang maayo tami. So dapat unta no nga ko aron masulbad unta mabuo unta to imong pamilya. So may pay na kanang pasensya bitaw Ate Flor no. Nagpailog ka and then tinuod man sab nga kung kita maglagot bitaw Ate Flor kaning mga in-laws ba nga makakita ka nga grabing hago sa imong kuan, grabing hago sa imong igsuon and then ang imong Pakialaman. Oh, yes, oo. So, ang di po malipay ang mga igsuon siguro sa imong asawa ato nga panahon nga basi nakita nila nga nagbisyo na ka og sugod na walang malay ang iyang asawa din mo nang ingnon na ka og kana padunggon-dunggon dito mga istorya Ate Flor. So, inana gina no mahitabo basta mag-ipon. Yan. So, ang pinaka-the best gid kung magminyo, namusod sa kaminyoon, mag-separate na lang para di na maghilab tanay. Sanan sa ako lantaw, sa ako nang gikaingon ganyan, dependent pang good siya, spoiled man siya. So, wala pa niya na change ang iyang kaugalingon. Kung mag-iipon ni sila balik sa iyang unang asawa, wala ko'y nakita nga positive Ate Will para sa ako. Oo. Yes. So ako'y asawa dili na siya makigbalik no kay unsa pa man mga tigulang naman sila di ba siya 54 di na ang iyang 12 years ilang gap so pila na may edad si asawa ni retire na po. So dapat bahala magpuyo na lang siyang malaybana magmalipayon pa siya. Lisod man gud ni Ate Will kay ang lalaki bisan pag mag-retire na or 54 siya no. Wala may problema ang problema ang sa side sa babae may edad na diha na sab mo tumaw ang mga problema. Syempre, kabalo naman tanong kung padulong na magmenopause. So, para sa ako no, ato bangon lang ning iyang asawa kining iyang mga anak karon, di lang sa niya isipon kining iyang bana kay to paman sa laing mga kamot di ba lisod na o iya pang ipugos kining relasyon nga daan ng guba Ate Will. Yes, so pasagdahin na lang no og ikaw tami insakto imong desisyon nga dili na sab ka mobalik sa imong unang asawa kay for delikadesa na lang no pang pananaw sa uban nga Lain gyud. yes nga bantog kay ang nisamot ang pangagpa sa uban nga dili maayo kay miingon nga gibalikan nimo kay ni-retire na pensyonada na so lahi na sab ang ilang panghuna-huna again sa imo ha so pabili na lang ka diha and then hunahuna ang imong kuano kapakanan sa imong pagkaamahan sa kuana anak nimo sa una or sa karon so imong ipakita nga responsable ka nga pagkaamahan bisan nasayop ka sa imong mga choice kay dapat
imo man untang preserve ang imong pamilya nga buo, and then na inaana man gud Ate Flor, no, di man nato kalikayan nga na mga problema nga dili masulbad, so paningkamutan na lang nimo karon Gadyo. nga mamahimo kang amahan nga responsable anang imong mga anak nga giatubang karon. Ang iya sa unahon Ate Will, ang iyang kaugalingon pag-repair kay may mga something ni dyan na problema, no? O kay dili pa man ka mahimong maayos sa uban kung mismo sa imong kaugalingon pa naapay kay mga lapses ba dyan, o pa imong mga pagkukulang. Yes, ana gyud, no. So tan-aw nga insakto gyud nga mag-reflect sa imong kaugalingon, and then kanang pagpaka-mature na, no, sa imong desisyon kay dili maayo nga murag nagkaedad na ta, and then ang imong desisyon murag dili pa kanang dili pa maayo, so di ka mo stay ka sa imong kaugalingong kuno, di pag kinabuhi nga matarong dili na ka magpadala pa sa mga bisyo or uban pang mga dili maayo nga buhat. So kay inaana man na naman na karon imong problema, so sa among kung ikasulti sa imong karon nga pagpabili na lang, ayaw na dungagi ang imong problema kay malain na pong problema imong atubangon kung mouli pa ka sa imong original nga asawa. Madubli na Ate Will yung kalipay. Yes. Kagool sa asawa. Yes, kay mo liskuhag naman po itong iyahang second wife. Normal. So inaana na lang kay mentras mosabot man sa imong original wife kay medyo taas-taas iyang pasensya Ate Flor. O karon ato ipadayon ang atong pagbasa sa atong napiling quotes for the day. So gikan nino sa graciousquotes.com about deep marriage quote. So nag-ingon, what counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are, but how you deal with incompatibility. So mo na, no, Ate Flor, gamay ang pagpahalapan nining atong quotes nga napili karon nga murag kuan nato ni, no, challenge sa atong kaminyoon. Kaya naman ko uban nung naila mga standard ba nga, uy, compatible mi kay, ano dyan natin, Will, kung iabo, kung sa physical, yun, uy, compatible mi kay parehas mi gwapa o gwapo, char. Ala, uy, compatible mi kay parehas mi mga kwartahan, charot. Yes. Bitaw na, pero mga kaigsuunan, kung kaya lang ninyong ma-deal ang inyong incompatibility baka syempre lain matagbatasan, no, lain tagpaglantaw, lain tagprinsipyo, pinaagi sa pagsabot sa isag-isa kay wa man nagpasabot na ay mga kuan no kanang mga basihan na kamo ang magpartner, magdepende man na kung kaya ninyo sabton ang inyong lain-lain nga pamatasan, lain-lain nga mga prinsipyo o uban pa. So kailangan nan sakto nga pagsabot, pero kung nahigugma na daw kuno Ate Will, o kaya naman daw sabton tanan. Yes, kung nahigugma Ate Flor. Wala nang compatible. Yes, lain ra ba sa atong panahon karon kay medyo bisag walay feeling siguro Ate Flor, basta naka-trial and error. Murag eksperimento ang kaminyoon. Oy, bagay man dait na kay magkasinabot na ana. Sus kay pagka di na magkasinabot o buwag na. Yes, murag inana lang. So mo nang atong nahitabo karon murag kanang pagpanahon nga mi di na ko ganahan nimo o give up na. So, wala na hold, no, wala na kanang hugkuan ba kanang pagpugong sa kaugalingon nga i-preserve ang kaminyoon. So mo kining atong nagpahinumdum ang atong nagsulat ining atong quotes nga kinahanglan di ay nga ang atong di tanlan taon kung kita na ana sa salag sa kaminyoon, kung couple na ang atong tun-an og maayo nga mo'y makahatag nato og challenge sa kinabuhi, ang atong kanang dili masabtan, no, kanang dili permita diha magbangi ana nga butang. So mo nang inyong istadihan, mo nang inyong kuhaan og kusog nga inyong masulbad nga mamahimong inyong sumbanan nga magkauyon ubang kasinabtanay sa unahan. Kay nindot man gid ang pamilya, no, nga happy together, di ba? Family is love. So dapat ang atong pamilya may atong hatagan og kusog, no? Pinaagi sa atong
inadlaw-dlaw nga pag kay murag nindot man pamation Ate Flor nga hapsay, nga Mm. happy. Basta magpaubos Oo. lang, Ate Will. Yes, kay kung dili ta magpaubos ante ng atong kung ano ang atong mga ego mo gay number one. So dapat ato Ang fried Yes. chicken ko no. So ang atong fried chicken ato yung kanon kay murag lami man gina Ate Flor. Labi na crispy, di ba? So diha ang kalami sa kinabuhi sa kami noon kung adunay mga challenges. So kana may atong paningkamutan nga atong kuano atong Pinakalisod, Ate yes, Will. atong masolban. Di ma-edit ang batasan. Yes. May unta to Ate Flor og naiputulab kay ato na lang tong i-edit dito no. Murag magwapa-gwapa na ang atong kuan. Kanang relasyon tungod sa mga kanang kung naapalay editor, kung naapalay pwede pa lang i-edit ang atong mga kinaiya Ate Flor. Dali ra. Dali ra unta masulbad no. Buo unta tanan ang pamilya. Wala untay magkabulag or wala untay kanang unsay tawag ani Ate Flor nga Magkawatak-watak. yes, magwatak-watak and then Mm. naanay mga laing pamilya so maglibog na hinuon ka kung asay imong priority. Oo. Pero kung committed na ka, Ate Will, sa imuhang partner, dili naman ka moabot sa punto na mga inano manghanap pa ka og lain. Labi na kung imong giisip ang imuhang responsibilidad. Pero kung irresponsible ka, amo ginay paingnan. Yes, inana. So ma-charge ang mga inaana no nga mga tao nga mohimo ana. So irresponsible gid siya kay murag dili pa man kaayo Nahimong bugat. duwa-duwa saya ang kinabuhi. Yes, di pa man kaayo bugat ang problema. So dapat mintres gamay pa tong problema dili kuno nato himuon og hatagan og kanang kabugaton and then pangitaan nato pamaagi nga masolbad og dili nato himuan og dugang problema. Inaana so atong paningkamutan mga ka-feelings no. Labi na gid sa wala pa misulod sa kami niyoon nga dili lalim or dili magpadalos-dalos sa desisyon nga murag insakto na to siya kay gwapa or gwapa ko gwapa pud siya so pares na mi. So dili inaana ang sukdanan sa pag sulod sa kami niyoon kung dili ang imo atong pilion ang insakto nga o angay na gyud para sa atoa. Yes, Ate Flor. So kung ano inana gyud ang unsa may imo ikadugang ikasulti about sa wala pa nakasulod sa kami niyoon. Para sa ako mangod Ate Will no murag sagrado manggod na siya nga mga butang nga dili ingon ba nga kanang gaduwa-duwa ra ka. Kay unang-una manggod pag musod ka sa relasyon, di lang ang imuhang partner ang involved. Normal na siya pamilya, na po kay pamilya. So kailangan yun ng wide na pagsabot, mga adjustment kay normal no kanang na manghilabot pas to nga to letter sender di ba na yung manghilabot. So kailangan andam na ka anak mo dawat, giandam ni imong kaugalingon kay kung dili ka andam matigulang na lang gini siya hangtod moabot ning senior citizen wala siya'y peace of mind at will. Yes, correct. Kinana gid na no. So kinahanglan atong andamon ang atong kaugalingon kay dili basta-basta ang pagsulod ana nga mga butang ano pug kana Ate Flor no. Pero sa akong na obserbahan sa karon medyo mura lagi ilang giisi-isi na nga mga butang. Wala na ibili. Oo, wala na kay syempre number one no atong hunahuna after sa hunahuna kaning mga atong emotion kailangan na mature na siya atong spiritual atong panglantaw sa mga butang bang wala sa bata pa ta. So kung ma-achieve nimo na nga mga maturity dali ra nimo masabtan kung unsa nahitabo sa imong kaugalingon, sa imong partner or sa imong pamilya. Pero kung dili pa ka moabot ana nga stage, mo na giingon nga kanang lisod na Ate Will. Sayang edad manggod karon no lisod na ni laliman ka 54. Diba? Yes. So mo na giingon nga aday sir ka mapili para mahimo nimong partner apila na pag love ang iyang pamilya. Pero bagan iyahan na gid ni Ate Will, lisod na bagan ni para sa ako. Yes. So kinahanglan siya kuan Ate Flor siguro counseling. Tungod sa iyang kabatan-on na pinatuyangan. Yes, mo na kuan nga ang ato ko ng mga anak atong dili nato i-spoiled and kinahanglan nato silang
ligunon or ato silang dadon sa maayong dalan. Di Kay- man lang masabtan ang mga kalisod, Ate Will. Yes, inana gyud. So kita may naghatag og giya para sa atong mga anak. So karon ato nang basahon ang atong napiling Bible verse for the day. So mga ka-Felix, gikan sa Mateo 6:24 nga nag-ingon, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. So, cannot serve God and mammon. So nagpahinumdum na usab ka nato ang Dios, no? Nga nagtudlo nato nga mga katawhan nga dili pwede nga moalagad ta sa duha ka amo or agalon, kay mahitabo gyud daw nga ang isa atong dumtan ug ang isa atong kuano no ipahiluna. So inana ang tao tinuod gyud na nga sa atong panghitabo sa atong kinabuhi nga kung ang Ginoo mo'y atong gisilbihan, so magpadayon ta sa pagkinabuhing Kristohanon apan kung ang bahandi may atong sentro sa atong kinabuhi, so dili gyud mapasulod ang Ginoo sa atong kasing-kasing, kay tuan naman ang atong paghigugma sa mga bahandi or sa mga butang-butang dinhi sa kalibutan. Yes. So, other than that, Ate Will, amo pa rin giingon sa mga karaang standby no na huwag kang mamangka sa dalawang ilog. Di man yun na pwede, di ba dapat? Yes, di gyud na pwede nga duha ang imong sakyan no kay malunod ang isa. So imo man gyud tong paningkamutan ang isa nga mga maayo pagdagan, so ang isa imo pasagdahan. So mo na giingon nga dili gyud ta pwede ana nga mga butang-butang nga duha. Magduha tay naong Ate Flor. Duha ang naong. Yes. So, iwas na ta sa mga dula-dula no kay kung unsa ra ba kuno ang imuhang mga binuhatan, madugay og modali musumbalik ra na siya sa imuha. So kung gusto ka na tarong ang moabot sa imong karma, good karma, so kailangan karon pa lang maayo na imong binuhatan. Naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon antod og adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Flor. O kini si Ate Well ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Prima Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios.